Zadovoljstvo i čast mi je izuzetno Gorana Kovčaka, Mag Ing Komp, tako nekako, magistar inženjer računalnih znanosti na FER-u završio i Ericsson firma, čuli ste za Ericsson, ga je ulovila još na faksu i gurnuli su mu ugovor pred njega i odmah poslije faksa otišao Ericsson, 10 godina u Ericssonu, 7 godina u Ericssonu, radi u odjelu za istraživanje i razvoj i upravo se jedan segment kojim se bavi je hologrami, proširena stvarnost i primjena. I nešto će vam o tome pričati i evo prepuštam vas Goranu. Gorane, izvoli. Ćemo jedan pljesak za Gorana. Hvala profesoru Markovinoviću na ovim lijepim riječima i stvarno lijepo se vratiti ponovno u gimnaziju i iz malo druge perspektive, ali opet lijepo je stvarno ponovno vidjeti ovu zgradu i neke ljude koje sam već prije upoznao. Prije svega znači, želim vam čestitati dan škole i nije nikakva kurtoazija, mogu reći, stvarno možete biti počašćeni što ste članovi ove škole jer ovdje ćete sigurno steći neke temelje koji će vam kasnije, samo malo moram napraviti jednu pauzu, znam svog razrednika profesora Milovića. Dakle, znači ova škola, evo čisto da kažem povodom dana škole, da barem u mojoj struci ljudi znaju za ovu školu, da izađete iz ove škole sigurno ćete steći dosta dobre temelje za svoje dane obrazovanje. Što se tiče današnje teme, govorit ću vam nešto o proširenoj stvarnosti. Znači, profesor Markovinović me nazvao i pitao imam li neku zanimljivu temu za predavanje za dan škole i moram priznati da sam odmah iste sekunde pomislio na ovu temu. Ne zato što je to neki core business kojim se ja bavim, nego mislim da je sama tema prilično atraktivna i da će vam biti zanimljiva. Ne čujem se. Me sad čujete iza? Sad me malo prejako čuje. Sad bolje iza se, da li me čujete iza? Može netko samo kliknuti glavom ako me čujete iza. Ne čujete iza? Ne, još me ne čujete iza. A sada 10. Ok, sad se čuje bolje. Onda ću možda biti malo stacioniran ovdje da me svi čuje. Mogu i sjesti, da. Dobro, dakle, znači rekao sam da nisam dugo razmišljao koju temu ću vam predstaviti, budući da je tema dosta atraktivna i mislim da će onako pobuditi zanimanje kod šire populacije, ne samo kod onih koje zanimaju neke tehničke znanosti. Što se tiče neke agende same prezentacije, ona će biti prilično ajmo reći, baš za širu populaciju. Neću ulaziti previše u neke tehničke detalje, nego ću vam pokušati približiti ovo područje koje je prilično novo, prilično zanimljivo. Tako da osobe koje se možda vide u nekom nastavku u tim tehničkim znanostima, mislim da će dobiti možda neki hint u kojem smjeru mogu dobiti dodatne informacije, dok će druge osobe koje možda i ne vide se u tim nekim tehničkim znanostima moći dobiti više informacija o nekom području, pa kad vidite nešto na internetu, na TV-u, znači da otprilike smjestiti to gdje se to u računarstvu koristi. Za sam početak prezentacije predstavit ću vam znači odakle ja dolazim, koja je moja pozadina i čime se ja bavim na poslu. Zagrebat ćemo po nekoj stvarno osnovnoj teoretskoj pozadini, znači po pojmovima kao što su virtualna stvarnost, miješana stvarnost, proširena stvarnost, znači što je to uopće da bi mogli nastaviti dalje pratiti prezentaciju. Predstavit ću vam jedan uređaj koji je relativno novi na tržištu i stvarno mislim da je onako privilegija ga trenutno sada koristiti, ima ih možda par u Hrvatskoj i ako hoćete poslije možemo napraviti neku demo sesiju da svi to isprobate kako to izgleda, znači uređaj preko kojeg možete doživjeti proširenu stvarnost i daću vam neke znači primjene ove tehnologije
koje se mogu koristiti u današnjem svijetu. I zaključit ću sa nekim primjerima koje mi u Ericssonu koristimo baš što se tiče ove tehnologije. Što se tiče same kompanije iz koje ja dolazim, znači to je, kao što je profesor Markovinović najavio, Ericsson Nikola Tesla. Tvrtka osnovana još davne 1949. godine, a tada je bila još samo Nikola Tesla, a danas smo udruženi sa švedskim Ericssonom i tako da nosimo u biti u imenu kompanije imena dvojice velikih inovatora, znači Nikole Tesla i Lars Magnusa Ericssona. Što se tiče same kompanije, imamo oko 2000 zaposlenika na različitim lokacijama od Zagreba, Splita, Bosne, Kosova, tako da svugdje nas ima, a znači radimo u suradnji sa globalnim Ericssonom, tako da radimo na projektima u biti sa čitavim svijetom. Cijena je još uvijek prilično paprena, znači košta oko $5000 i budući da je prototipni primjer, kad se malo razvije proizvod, cijena će definitivno morati ići dolje, ali stvarno posjeduje dosta velike tehničke mogućnosti u smislu, recimo procesor koji ovaj uređaj posjeduje je custom made, znači ne postoji na tržištu procesor sličan njemu, nego je napravljen procesor posebno za ovu svrhu. Što se tiče samog tog uređaja, pokazat ću vam kasnije primjenu. Nažalost, imali smo nekih malih problema sa mrežom i karnetom, tako da pustit ću vam video, ali kažem svakako možemo poslije organizirati jednu demo sesiju gdje svi zainteresirani mogu vidjeti kako se stvarno hologram prikazuje. Što se tiče videa, video ću vam dati samo kratki prikaz, znači stvari koje vi doslovno možete vidjeti ako koristite ove naočale. Cambridgea, gdje doslovno možete već pratiti određena predavanja koristeći tu tehnologiju. Recimo ovdje vidite prikaz različitih holografskih tijela, znači recimo primjerice u biologiji možete koristiti 3D prikaze različitih modela, čisto da približite osobama kako nešto stvarno fizički izgleda bez da imate pravu 3D animaciju ispred sebe. Ono što je recimo isto dosta zanimljivo, danas postoji dosta razvijen koncept Internet of Things. Znači, cijeli koncept se temelji na tome da su sve stvari umrežene. Znači, prelaskom na IPv6 protokol dobijate ogromnu količinu podataka koje možete međusobno umrežiti i različitih uređaja koje možete umrežiti. Tako da postoji nešto što se danas zove smart home, znači doslovno imate danas u primjeni uređaje koji međusobno komuniciraju, tako da tvore pametnu kuću, u smislu da vaši uređaji, recimo perilica rublja, može komunicirati sa televizorom i slične stvari. Znači doslovno se može stvoriti jedan kreativan i interaktivan okoliš, tako da uređaji međusobno komuniciraju na temelju različitih machine learning algoritama, mogu stvarati jako kompleksne scenarije koje mogu izvršavati i na taj način, ajmo reći, pospješiti vaš stvarni život. Tako da jedna od primjena je definitivno upravljanje sa takvim Internet of Things tehnologijama, znači da imate različite panele u kući preko kojih koje možete koristiti za upravljanje različitim sadržajima. Još jedna od velikih primjena je 3D modeliranje. Znači danas postoje 3D modeli koji su recimo jako skupi za napraviti. Koristite neke skupe materijale, recimo primjerice vidjeli ste na ovom videu motor. Znači doslovno osoba koja je 3D dizajner može se igrati sa 3D modelom u pravom realnom prostoru i vidjeti znači mjerilu 1:1 kako bi stvar izgledala i time pospješiti svoj 3D modelnog prototipa.
prototipiranje. Dakako, jedna od stvari koje bi vam isto volio pokazati na kraju je u biti sama prvotna namjena zašto je HoloLens i nastao. Nastao je zbog gaminga. Znači, sama mogućnost gaminga je ogromna, a kao što znate, gaming je industrija, koliko god neozbiljno izgledala, je industrija koja donosi ogromne količine novaca. Tako da, recimo, par vaših kolega je prije ove prezentacije isprobalo igricu u kojoj vam doslovno roboti izlaze iz ovih različitih zidova učionice i oni svojim različitim pokretima ruke mogu pucati na te robote i stvarno imate jako dobar ugođaj prilikom izvođenja toga, tako da još jednom pozivam vas da tko je zainteresiran možete to isprobati, može prepoznati ljude u prostoru i slično. Tako da, prilično napredna stvar i to je nešto s čime se trenutno bavimo. Još jednom pozivam vas na demo poslije, a sada sam otvoren za neka vaša pitanja, jer sama poanta nije otići previše u neku tehničku dubinu, nego možda dobiti neko pitanje od vas i raspraviti o tome. Ako postavite pametno pitanje, dobijete plus, to znate, jel? Ovako, pitajte ga u vezi ovoga, pitajte ga u vezi studiranja, posebno ovi koji će ići na FER i oni koji žele probati ovo, da vide tu stvarno holograme u prostoru, da ostanu poslije, pa ćemo mi otići negdje isprobavati to. Evo, može? Evo, izvolite. Jedan po jedan, molim. Da. Pa uvijek si imao pitanje. Može. Nisam baš shvatio pitanje. Koji smjer je da bi mogao ovo razvijati ili mislim ne moraš uopće ići na fakultet da razvijaš što ne voliš? Ali ako pitaš što sam ja završio, znači ja sam završio računarstvo na fakultetu elektrotehnike. Mogu ja pitati? Koji procesor ima ovaj uređaj i koliko podataka može obrađivati u jedinici vremena? Aha, to sam zaboravio spomenuti. Pametno pitanje, hvala na pitanje. Što se tiče, znači, rekao sam već, procesor je morao biti doslovno custom made. Znači, uređaj je napravljen od Microsofta i nije ga Microsoft napravio, nego je napravila jedna mala kompanija koju su onda oni kupili. Priča u svemu tome je da znači, postoji ono standardni CPU i GPU, znači grafički procesori, i oni nisu mogli zadovoljiti potrebe koje ovaj uređaj mora obaviti, tako da je napravljen jedan holographic processing unit, znači poseban procesor, doslovno sa 24 jezgre, koji prilikom skeniranja ovakvog jednog prostora on obrađuje terabajte podataka. Znači to su doslovno terabajte podataka koji se u realnom vremenu obrađuju. Tako da je napravljen poseban procesor koji obrađuje podatke i onda ih šalje standardnim CPU i GPU procesorima. Tako da hardverski je prilično moćna stvar i kao što sam rekao, ovo je tek prototipni primjer koji je prilično glomazan i već sada rade na tome da ga minimiziraju, pospješe mu bateriju i slične stvari. Kad će biti širok? Pa ovako, znači, 2015. godine je tek izašao uređaj, cijelu 2015. ga se uopće nije moglo kupiti, samo je bio reklamiran. U 2016. godini su počeli otvarati znači SDK, znači development kit za različite developere i to su ga napravili su jedan poseban program gdje se različite kompanije su se mogle prijaviti, izložiti kakve ideje bi oni htjeli razvijati s takvim uređajem. I onda ako su ideje bile dovoljno zanimljive da bi mogle pomoći u promociji tog uređaja, onda su dobili takav uređaj. Mi smo ga dobili preko neke veze zato što radimo na drugim projektima, tako da, ali to je bila standardna procedura.
i očekuje se da bi do 2020. godine mogao uređaj biti širom. Ovako, u 11 je ovdje novinarsko predstavljanje časopisa. Do 11 imamo 20 minuta vremena. Ako nas novinari istjeruju, možemo i vani dok traje baterija, ali možemo isprobavati. Evo, Igor je probao, Igore, u 2 rečenice. Kako izgleda? Gdje je Igor? Igore, možeš reći u 2 rečenice kako izgleda? Ko je još probao? Reci. Novi doživljaj, skroz. Trodimenzionalno. Da. Evo, ko želi probati da doživi to, može ostati ovdje, pa evo Goran će vam to prezentirati. Ostali, hvala vam puno što ste došli. Hvala još jednom. Može na plažu, Možeš im nekakva penzija buduća. Toliko daleko. Tiho, može. Mladene, dođe. Profesorice, dođite. Ajmo, jedna fotka. Moramo se to ovako. Sad gledajte profesora kako bere jagode. Da. Kako znaš da me muče jagode? Vidite? Vidite sad neke robe. Da. Evo mi mene igrice, ja igrice. Mene prosto zanima malo ovako, ne igrice. Nisam baš... Vidite kako vam izmakira. To je za dečke. Ja ću doći kod te bude nam nešto stan. To je sigurno. Krasno, može, evo, gdje profesorica, igrice koja se igra. Kolanka, nemoj. Moram da vidim šta je. Znači, Ana, ovo napraviš prstima i kucaš. Dobar, jesi? Vidim nekakva svjetla čudna. Sad vidim pucanje, da. Ovo sad napraviš, ovako prstima. To. I ovo pucaš ovako. Vidite kako vam recimo baš napravi ruku iz zidu. Da. Kak je to super. Morat ću se ja u tom priučiti. Kod stare dane. Super. Baš lijepo. Ajde daj. Vidim, oni jedva čekaju. Hvala. Ana, jel je doživljena? Da. Mislim to šta da Da, ma i gledala. Samo moraš daj na svih, tako ništa. Nišanite tako da se okreće glavu, a pucate samo ovo napravite. Ajde. To je igrica, ali ima i drugih stvari koje se mogu raditi, ne samo igra. Recimo, ovo vam je najzanimljivije. Ja čujem ovo. Ubiješ jednog sljedeći. Čekaj, daj. Šta kako ovako? Sad ovako. Gdje gledaš? Okrećeš glavom, pravi rupe po zidu. Ne na nas. Aha, čekaj. Možeš ga sa oba dvije ruke. Počeo sam.
Možeš čak i staviti, hoćeš. Da napravi se ruku zija, vidiš iza cije, vidiš neće. Znaš ovu crveni kursor, on ti pokaže gdje možeš gledati. Baš hvala. Viš crveni kursor. Evo ga, utekno. Taj crveni kursor ti pokaže gdje moraš gledati, gdje su oni. Što ti pokazuje desno, gledaj desno. Evo, Roki. So. Crveni kursor. Evo ga, Sam rekao da se upoznali. Fizici. Prošle godine je bio sa Fera Nenad Katanić, asistent na Feru. Jeste bili prošle godine na predavanju? Umjetna inteligencija, dron onaj kad je bio. I pazite, Josipa nije bila prošle godine, bila je spriječena. A svi koji su bili sam rekao, ako idete na Feru, poznajte se s njim, pomoće vam na Feru, daće vam skripte ili nešto. I sad ona kaže da im je on koordinator upravo na Feru, a nije ga upoznala na predavanju. Evo koju pogrešku je napravila što nije došla na predavanje. Zato trebate doći na predavanje da nekog upoznate. Hvala, tiho. Kako se? Neću, jer imam za obitelj. Samo da. Ne. Da donesem u kvadru. I on još više.